Lanthokchari Science Magazine Ngasigi Thauramda Thamjari Nanoscience ki Kaanglonda Rare Earth of Nanomaterials amasung Nanomaterials na Cancer Layengda Mityeng Changlakpa haiba hiramsida Baba Atomic Research Center Mumbai gi Chemical Division da Scientist G oina thopuriba Dr. Raghumani Singh Ningthoujam ga aikoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Ngasimu puduna laksari Science Magazine Nanoscience ki Kaanglonda Rare Earth of Nanomaterials amasung Nanomaterials na Cancer Layengda Mityeng Changlakpa haiba hiramsida khana ninanaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna lebiraba Dr. Raghumani Singh Ningthoujam bu ahan moktada ikai khamnajabag loinana taram nokchari on the jobu tabiriba miyam singbu aina khunjari ngasi aikoina khanagaduriba hiramsida primary ki haijabatare ya maru uba wahi ahum mari yawi sigi mari sida wahu do oina nanomaterial science haibse masi akoi samlap nang tang nanomaterial haibse khoina mani yengadi nano haibse kita minus 9 habi I some picture matunda particle size hada picture matunda nano size no khotona magi khoige hana pyramid wala si world khoi super pyramid wala so si picture magi hana reba magunche aduna ne khoi nanomaterial la khotona magi surface area so hinkarpa properties si tonga tonga la example have the semiconductor haraga semiconductor band gap si hinkarpa hana khotama zinc oxide si 3.2 electron volt level si magi band gap si hinkarpa da khoige band gap hinkari kwa particle size picture ga di band gap hinkari mani 3.5 digi 4 da so mina khoige si in has optical property high magnetic properties high da to magi resistivity haraga so electrical resistivity high ga khoi metallic possible picture ga size my particle size picture ga di insured we khoi ba semiconductor aduna magi properties hongbu ya aduna masi picture matem ga kana bamna si picture ga da magi properties ga da khoi da ma handa storage to matam da yamna big size that there are hertz that sum da store to ya ba hana yam chaw to ma se ko adu khudam na hada picture ga da biological da kana ba ya ko man da da pot saw ga di blood sap ya da ba aduna picture no size la patan da biological yam da kana ba la ba biological na ta na chemical science to ro catalysis to matan ga da post picture ga di surface ya hin ka ga da magi properties hin ka pa aduna sai no science ki yam da khoi ki kana ba na magi size science to mai properties hong ba ya ba yam nu ga jeuza habidiu za nanomaterials na ngasai ke khoina pot ama natraga uriba any form of metal oro natrana metal bu oro yamna pikpa 10 to the power minus 9 gumba si yamna piktharaga su magi mong de leba properties se ma change tropani na man hirum ka da khu sizna ba lai tapi bini za adu mathang do khu material science karino adu ga material science da ngasi ke modern medical researching da khu nano technology da mato kam da mateng pa kan da advanced stage da anseli have da sim ta thambi akhoi material science subject na akhoi material science ke so material science ko 5 test to ya da ne material science ke so na akhoi natural science kan khana ba chemistry physics akhoi life science ohumuk se moi si khoi de da thadok pa ya da ne khoi any phenomenon se mo khisi thok nga ta ne khoi quantum science lak pa ya ma to ye aduna to bu khoi na to bu da chemistry ka to re ba physics na physics to re ba life science lifestyle to ga di mai ke ne mai ki kana ba si phang ta aduna chemistry physics position ba interface ba biology ka position ba moi si ama ga position ba tam da mai ki han le ba properties ki mai ki functional property ha da ka function mai kana ba si advancement science ke advancement kana ko da pon example bi de ge akhoi da iron oxide si khoi ma ho ja di kana ga particle size saw ma tam de force ka da mai kana ba ka le ke ko biology ke ba ga da particle size 100 micrometer or 10 micrometer kana ba le ke particle size picture ba di khoi 10 nanometer la ko tam da iron oxide ko feature for ha bi mai ke da mai properties super parameter da super parameter ke so de ko moment yang high ba adu ga kana mai properties di parameter la si ki feature for ga da khoi da ba si ka da particle size 10 20 nanometer la amni mai ka da khoi blood chap ya do ne adu ra khoi ka no khoi ma di functional property hafsel ga khoi regard ko hafsel ga khoi biological da to ya adu properties ne no da physics sang adu ki size shape shape to ga na khoi chemistry ki role do do ne khoi na biological apply to ga biochemical test to da khoi biochemical test to ga da mai ka na feature ba ka isne ya re ma na drug derivative ba targeted drug derivative ba khoi ka na ga hyperthermia cancer therapy da by heat treatment heat putho ga ko smart of cancer therapy 40 to 43 degrees in the cancer therapy si to ya ba iron based system da so mana khoi am advance ba adi khoi MRI contrast gen ga hai je khoi ke mahu sa khoi MRI contrast khoi gathering no to mai ki soi ba na ma di relaxation le ko relaxation properties ma kha for NMR to ne adina GD da khoi ki ka ni T1 T2 le ba si am khatan to ya ba adu huji ga da iron
iron oxide ko thok batam de particle size shape to makna mai reactivity ko ki T1 T2 le si hongbu yang ba aduna sai ki mai ki brightness na to me am si contrast ko ko se amrai contrast ke so contrast ho de ni cancer na du ka nomen du ka contrast hen ngamaka de ne ko ki diagnosis of this ade GD dop iron oxide system ma to ga ko ki mai property sin se yam phajana enhance ba the function property sang kara ba drug delivery to ya ba simana to aduna epitropos ba company with ga di khuna hasang chang ya pa aduna life science ki yam role lo pa aduna life science chemistry physics mo ya pulsin ra ka da yam advanced science to ko advanced technology da to ya ba le pa aduna ni khuna ki material science sang ai se zamathang da ngasi gi topic te su yori ba akhu ki rare earth dop nanomaterials hai si basi akhuna rare earth si akhuna sum khangjaba da di european degi telebium among cerubium sumaina khangye sa sina taba atei kayam yam leiri aduga ngasai gi rare earth dop sin amu makhoi si kari gi yam maru orino aduga loina na amu makhoi sin amu nanomaterials ka pulla khanda kayam yam na makhoi si advancement kayam yam na advantage akhoi layeng bathap ta natraga akhoi gi research ta kayam yam na oil ini habdo da Jige si batanda here that have sequence period bani yang batam da ko elements am ga 120 yawri ko amuni yang ga de ko here that have sequence na de mo ho am lai na phangam da ba ko mo ja ko ji budi kha phangbu yawri ko am lai na ko ki here ko gi rs am tai phangam da ba adun here that hai si ko adun adu ho si ko here that hai ga de ko na mayam sing nei mayam na ko 17 element ni scandium adi ga si 3D1 series had ko D1 series had ko transmitter had D1 gi scandium Ethereum and lanthanum and cerium de kindu tissum moji pura 17 elements ko there ko basi de rasi ka de magi specific am phajabam na magi 4f electron ni 4f electron je ko photo electron sendi 4f to 14 element ka jagani ko ne cerium de kina lutetium bo sigi ji ko da mogi sa ji ke to kita sa 3 plus sa pu matan da magi magnetic properties ati yam na high way ba magnetic properties mayam yeng ba de magnetic but spin at orbital contribution wa ko ne mai moment jam high adu mathata mu magi optical properties ka mai 4f transit ko 4f transit mai intermediate many band mem le yai absorption emission ji yam na le yap adu le ne ko da UV da visible da near fighter le yap sim yam le ne mai ki emission at absorption thok ya ni na very sharp pi phang ni na mai kana ba sim yam le ba adu example ha ge mai ki magnetic properties ha ge magnetic properties ko le ras ka da ko ni hoji hard magnetic material ka ha ba mai am da hard magnet na sine yu mya ko ki microphone sine ba ko da mai na da external hard disk ko ni computer sine ba sine ji nindrum base ni so nindrum base yaw nindrum base sina to hard magnetic way ni adu ni ka mai ki magnetic properties yam hard ba hadi hard way so de ma si ka ha ge da hasis loop le ko curiosity yang wang ba curiosity wang ba sine ka de mai store to ya ba data store to ya adu na ma sa ji he ko lai mu tam da ko ki atopa magnetic pin yaw da ma sam tan magnetic way ya adu ne si ki hard magnetic sine ka ka ne yang ai na ha do data storage da yam ka na ya adu ne ko ki computer da sine ba sine hard disk ne ba ko microphone da si ki mem sine ba sine sa ke si ki magnetic properties le ba thak ta mu ko ki biological science yang si ko biological science yang ba da ko ki gadonium mo chromium ba dysprosium je bo ki magnetic moment highway ben kwa ta ke da ko mai ka ne ke da ma ki MRI contrast engine je MRI to bo tam da chromium ba dysprosium ba GD gadonium je si MRI contrast engine ne yam advanced way ma moment jam highway aduna segment moment highway ni na mo ji yaw ba posing je adi ma du ki element yaw ba ko doping hai ko ping de ko hapsel la ka da post hapsel tam da ba parametric properties le bi se parametric property le bi na ko hasang de so on da mo parametric way ko moment yang wang ba ni ko magnetic yang wang ba ni ko element ko ion le me tam de mo moment jam highway parametric way de ko ye ma ka na ba si ke ap ka de magnetic property le no MRI contrast je am advanced way ko de ba si ko aduna ma thak ta mo ko da ke da mai optical properties hierarchy optical properties ka sone optical energy ka sone absorption at emission to ko optical ko so optical is light absorption to ko ni ko aduna ko UV light absorption to ngam ba mo je adu mai intermediate band nya li ba adu ko gi adi ki mu ka na mai am semiconductor ha ni ko valence band conduction le no mo ji ko gi mai gi band sing je mai je dum hong bu ya da mo ji hong da ba ko semiconductor di particle size pick ba ko hong ya ba ko mai band gap saw ba pick ba ya ba same material ko there are 30 mai band sing hong da ba 4f electron sing mathak ta 5s to 5p6 se sin ngak tho thame orbital sina adu atop to ligand sa kun da di ma pa gi ligand hong ri ta ba ana 4f transit se very sharp way na mai kan ta kan ne UV zo to ngam ba visible zo to ngam ba near infrared zo to ba adu UV so emission thop ngam ba visible light ko thop ngam ba near infrared thop ngam ne ko ta ta khudo ma na example ha ge ko no ma khu ki life science application na ka ta imaging ko wi khu no cancer therapy oro imaging oro biological ni kyam ka ne gyong 그러면 나 그 UVC나 대 가상 속도네요. 자전에 돼. 아니 비지면 좀 설명감 돼요. 그 가상 줍설 말이 거 가면 돼요. 아니 니어파라이트 또 다리 막 트랜스퍼런트 동감이요.
adun light si near for thazalaga kui manung da kai cancer leibra diagnosis tawba ngamme aduna ni kui near for light thazalaga there are things subsilaga ko de ta magi imaging tawba ngamba ko adun japan ba aina pirak pontam da yatabiam sinna 80 days to magi ratabiam 3+ steps oxidation state aduga madugi yatabiam 90 doctor ga kui energy transfer ko chromium gumba ya arabium ko energy transfer to ga visible light puthukpa ngamba red light higher wavelength da kui 1500 to ga ana smart kui physics hojik se mahujadi khoi biology window ko biology window se khoi 600 te ken IM je pus biology window ka basi matam de scattering handhamba scattering handa khoi imaging jam quality oiba hojiti adu de ki mathak ta mu chwa de 1500 1600 so extend to second window third window na basi na ko de amuk imaging ji improve oiba hadi uza nanomaterials se leramba mai saramba chemical gi mai thadorok pa mayam siki mathak ta hojiti rare earth dop se hapsal mutung da habidi ngasai element 17 du degi akakna ba mai gi sanaba do pira kanda hapsal akanda hojiki usan tapi do hojik light ki optical gi magnetic ki degi luminescence ki properties mayam hapa kanda biological gi imaging gi tong matam da therapy da ma se yamna khoi gi matik mai da ma hegale na mai functional property mai functional property tapi binu za makha tarak pa do khoina material science ki adegi adu matung da khoi nanomaterials ki khange sigi matang da mu khoi nanomaterials se kitang pi thraga da properties change to do hojik amuk nanomaterials same oiraga su rare earth dop se incorporate toksalaga di ma do ngasai fix to ni na scientific calculation da fix laigibna hena research of the advanced lab ni natroza ad makha tarak pa do hojik si malengi miyam da khwaidagi naba laina hagidi cancer sisu amani za kan akhoi rare earth se nanomaterials da doping ki toksal matung da cancer diagnosis cancer treatment se kam yamna advance oina sangsalige aduga huji leiba stage sida ngasidena khoigi 10 years natragana khoigi some up to extent kadai phawda akoina cancers layengba effects se sohanda bida kam yamna khoigi advance adubu yongni ka haibigi ozagi thajaba leibra abuda hajege am phajawani si am phajabni dip saiki hosik akoina mayam advancement of cancer therapy to wadam da cancer is so uncontrolled growth hanem growth to uncontrolled drop ni na mai purpose jam wang adun ko ta kina mayam da tawji kana kimi therapy to ba khoi ma ji to thoki ba ko khoi datragar hormone therapy ko adu mana khoi radiation therapy ko mana semana khoi to ba mayam se side effect ele khuna kimi therapy to ba tan da mi ji masa si da masam hok da ba masa allergic oi ba mayam de thoi thoktra aduna se ki khudam ma adu mayam thoki mayam se ka da khoi kimi therapy ka na masi gi yam side effect am le adubu akoina karumba There are dop to one particle sing to get a queen. Has a no particle career with no particle career like a career with money pictures are in. There are dop as casualty. I won't say for 1%, 2% dop to do. No one to dop percent over casualty, 1% is dop to do. I do the casino body, casino them, quick young but on the casino. See dop to become connected again. Psyche non the diagnosis of the harassing. Diagnosis of the chemotherapy that talk about chemical mayam duga. Siki no parting the talk, no parting the say picture pit up in a rather top but in the quick candy diagnosis of them died. Other chemotherapy is Murkun, other Murkuzi, a top of set Piadonium. Murkuzi, a top secretary has some of the right secretary. But she the physical queen or party in a rather top of the queen, but the doctor targeting Ligan Hapson. Had a particular area to that. Hapson the target of the party that we targeted Ligan at Intubri happening. The target of Madame set knife from Zangunium. Secretary Ligan's Hapson, intibody Hapsonaga. Other folic acid receptor had the MCF7, breast cancer. You had to job out on him. So Manakwiki don't know cancer send me, cancer cell lines, my antibody target to Yaboko. Basino got again my target to Loga quickly. A little Tatamatono Catagata, Physici diagnosed of them Nidunium. I don't know more quick chemotherapy to the high quick some of the power secretary. That circumstance. I don't know psychic and hiding together. What's it? They do a sort of labor or say whatever the quick and Gamma Tazesi, scientific some on top of the call. Was it to how was it diagnosis that imaging the team? Was it cannot be therapy so we have? Good, but one therapy to get that. Lirasa to Wimber, Lirase. Lirase could out. I had my property, who's rare arch the reduce to Wimber. We have to call to some guys. When I spec on a cinema cancer therapy, the spec cinema. So my pet gaga, was the image topographic, told me as a kind of quiggy, Simian, but expensive way. Pet gas expensive, highways. Simian, request on Nabasi arrived at the quite together to Chesson Gumba, Italia Gumba, Mogi, the Soto Wimber. You are sort of the contact, Mike, unstable with Ukraine. Why the contact, Ampabita Gama to Pungam to him. I do not say Ampabita Gama to Pungamodi.
마지 같다 가마시디 코나 가마 타 토로가디 코나 거의 마시 디텍트 오비야 되네 스피커수 가마레드 베스트 온 같네 아두 비탈 타도가디 겐세세네 하도 온드네 암파 타도가디 암파지 타도 온다니 마이 모멘텀 좀 싸워 모멘텀 암파지 그 손디 히림 아무 만드네 히림 아무 만나던 모멘텀지 왕바리나 겐세세 시비감드네 아두나나 레라 시다 코나 가네지가네 레라 시디도 아수도 원래가디 스펙 kumba가 후지 코나 스펙 도 못한다 거기 그 매는 푸른 아이틴 시네바 거기 매암 시네 매암 거기 루티시움 kum지나 신절라가 이탈리아금 신절라가 호미엄 신절라가 소토 못한다 and simultaneously imaging 야래 아디기 테라피자드네 아도니 레라시 꺄암 까네기 데마스네 그때 마이기 뽀뽀티 신게 어저기 just 누나 파트kin들이 just 끼려고 하면 되네 보고 끼려고 하면 저희 마이기 해네 가는 거지 아도니 세리라 덥싱다 코는 이러 소토고 원헐라가디 얘네 방수 아도니 코는 페퍼 매암지 부토 그래 과 이네 수고 나 칸릭 세주 부티고 아니 페퍼 부토고 매암지 같은 코는 리서치 아티클 부토고 같은 게다 레라시다 레도 소토 원토라가 마야나 스펙 kuma tawba khu mayamse hena khune emphas warani mandi spec te mayam tongni spec ka da imaging to budani positive imaging de therapy to yare punna same simultaneously mapom der ko sine khona aduna khoi ki side effect se yam handam yare sikadan mamang do ozana postdoctoral fellow in the chapi base Canada gi University of Victoria matam du da chapi ba matam da usiki hariba nanoparticles ki nanomaterials ki usiki anobu orega su matam du su no rare earth si nanomaterials da hapsan bagi khoi da laihuriba sanging sangdu yu advancement madu kitang tapiyo da sumi za asembadi za moisu sai malai contrast agent to bi ko ta 1 ta 2 reactivity to hu bi ko aduga asembadi id mapum chapan da quantum to tore bi ko quantum to sin ka kita maji quantum to su imaging to ye quantum to kan phobam na light charging process emit thok to ne adu light se ko energy mang da adu quantum energy saving to bu ne adu ko lera to bo tan da energy mang adu quantum dot to mo tan da ka kita khoi imaging to bo tan yam na khoi advance ko ko kita light charging gi se 1 photon charging 1 photon thok ya ya adu quantum dot ta khoi mai ki kan quantum yin je 90 ki mathak lai aduna sai gi khoi quantum dot se si gi su yam na khoi kan imaging da kana ko hoi la quantum dot ta khoi light emitting da si no price 2014 phang gi ko adu mo wajer ga su ko khoi la ji to adu ga quantum dot si su ko imaging dam sine result dot to su ji ba phang de ta hui ko mayam to da mri contrast agent to yam to wi adu ga hujik ko na aina haje ji ga da quantum dot high ba post ai ayam ai post to le si ga haje ngasi ozagi tang leba matam si doza koi khanna ningai oiba adegi akoi da takpiram goda hiram si yam yam yoza mathang gi ozagi anu lak matam doza quantum dot su akoi ge nene je ge aduna hujik si za rare earth sina nanomaterials da doping dorkan da cancer gi lying basida fumang gi sokshat na hona bada akoi ireba manipur da su mathal gi lab si za akoi gi semgat na ba sagat na hona bada kari kari changi habidi lengak ngak ta su ya de akoi gi research scholars mayam sang yoza adu akoi gi faculty mayam sangi adegi hujiki hariba cancer lying basi phar agadi ngasai ozawidi ngasai just research to bune ba people ta phanghan gadori ba ngasai stakeholders sing companies sing mayam si za hariba ba pumas gi stakeholders si leiragadi akoi gi manipur da su hujiki hariba material science ki manung da lairiba rare earth doping nanomaterials ki oba lab si za sengat da kari kari bathau sangi ge khotli ge habdo za just yam advancement na thru su za basic to da kari kari sangi habdo asing badi akoi gi research lab lai batam da akoi gi modern kan ko akoi ne ta sena de pimur se pimur na ko mam de kwen tori per senior part kan si akoi sang sang ga to si si roi ne seng mo ne yang ga ko akoi ne kan ma akoi pimur se lai bada ko pimur se ke sonde sangi ba gya sing ji thoki de ne sangi ko adu koi thu ba pang thon da ko sumba pimur phajan lai da ko ko pimur de mam sa pe to ge di ko esu sam sang ga na te pimur no phajan lai da di ma si gi kan se senior part kan sum ba da lai ga ko aduna khoi gi lab ta kan da ga pimur lai ma tu da sung ni logic compound sung si compound sung ta da khoi di ma du nei nei gi lo du nei no ma ta da khoi compound sung ye foreign to ra ni to ma ta nei nei ge mai property nei nei ma ta ka da ge physics da physics ama da injan bam da ko physics ki research scholar da physics ki khoi gi mai to wo research finder ko mai property si yo re si property yo di mai kana phangani ko si gi ba ta ni story adi mu khoi na si kana wa phang lo si to di khoi id ka sensing pa mi ko adi imaging pa mi diagnosis to pa mi ken se gi wa any port mi ko life sciences khoi na mon life science khoi na mon yang ga di khoi na myam sing ye life science ka na biotechnology sing be microbiology sing be biochemistry sing be ko life science khoi na chemistry ka no na te khoi gi botany zoology na te positive life science myam sing be
microbiology ko biotechnology adi biochemistry tawi sidi natana sigma la matunda khu chemistry physics biology punjana interface taw matunda metens kanari na khona naina ko hawtani madu matanda khu invite to na ko invite to serine study taw tani serine study taw tani post kanari ne ko ai asigi dai biology da khu kana da healthcare da ai jere ke cancer therapy da ko ya ko adu kana matanda phangi lo je invite to the sigi cancer in 99 hatu ko amani ko sumaina cancer 19 hatu ko amani khanga matunda akhoi mu saying ji ka khu mice experiment da ko ai usida mice experiment to matunda khu mice experiment to matunda masi 3-4 times experiment to ne ko per khu kana da yamna khu control ga na lei ko adi ma to si to matunda amuk lak tu ken da phayeng khu kana da achoba khu element modern to pi ko khu kana da khu model da khu monkey to pi ko khu sumai to ne si to matunda ka masi kana matunda ka da khu amu kana chang ke da doctor sang tane clinical doctor myam sang tane clinical doctor de pharmacology sang tane pharmacology de la ebe emergency himo khu blood test le biabra ko ku da emergency na ro si ku da sum da khu kana da invite to the saline to the khu na khang ba de singwa khu hasang da de blood test to ne hemolysis to will talk yeng do ne blood compatible way do ne blood test to ne blood test to ko blood test da khu event try to ko khu myam to ko da khu human gi trust to get clinical doctor myam sang tane adi pharmacology gi test myam to ne adino ka ta da le sas le suma la ka da de chemistry physics biology han ku sin na haidiuza akoi yam achauba singnaba mugloina multidisciplinary lab ama multidisciplinary research scholar ama multidisciplinary scientist kumba ma koi changi habene changi adu ma thita mu clinical doctor gum ko moina sida moi head khuda khuda posi si yare ha tara moi da sun dine natra adu matam du digi ski phang ma tun ka da ko ni si technology je ko na ku kan da industry thada dune industry partnership to tune industry partnership industries na moi da sun dine ba si to yare si to yare si ma to ye to adu na industry partnership changi last la ko da sina gi dine khuda ma ne compound sung ro si compound chemistry sung ro si ts na biology to re adi physical properties physics to re adu ka na ba do mu ka to test to ma tun da amu ka na clinical doctor na check to re pharmacology check to ma tun da amu company de pithok to ne ko oza khoi marak thana karigumba ma changyeng ama tong matam da masi mai pak pu su yauki mai pak tu su yawi aduna karigumba khoi na targeted scholar amana karigumba ma phangna bo hotna bada adu bakti phangda dana adu de hena kana bu phangi sunum yawi oza ko adumai tok dana husiki ria art sina nanomaterials singda doping dorkanda akhoi na yamna kanani ade husisu kana pi rena oza na su paper mayam su thopi gre atu mayam su legre oza masi gi kitang haidorok bado oza nanomaterials sing sina akhoi gi environment da natraga akhoi miyoy bagi akhoi gi ethical da kitang sokpa gumba laigadra masi ngasai sokpa su masi minimal oibra ado sai gi matang da id hujikti oza si research ki tangkak ni dena oza id si spana miyoy bagi phanaba tawi haibne oza adu bak origa su akhoi gi ethical concern gi adagi adugi kitang haidorok bada chemical do reaction thokadra maduna kamna effect adugi impact legini haibu matang ja masi yam chumi haisi kana khoina hete khoine posi tore na sai ki ko clinical trial tore adigi industry pai ne te yab na tiko masi gi yam ledi khoi ki india ki we ba tunga ba mai fda ne ko food drug administration gi yam mai ayaba da kha wai moi test to gani ko mo khoni ya matum da sina de ne ya daga di khusini ya de bse mam di kana khoni just khoine da fda gu apply to daga di khoni ka chu po na ba khusini ya de khoina drug yam sina yam si united states thing Crossing thing ai myam thing ai bakhui ko myam sai crossing ga si sai india cha ba ni crossing ji united states thing adan the queen drug khu mak sin do ai my side effect lai tunda hai ba khu gi hili khu na se be ra dop oro ama oro ko ba si khu na fda approve to bata ko ai ko fda se food and drug administration ko approve to go da myam si myam se approve to matan da khu gi company pini company to mata test to myam to khani test to matan da ka de first phase second phase third phase ta khani to matam da ka te madu ki side effect yang tu ne side effect lai ta yeng tunda mo khina sigi drug that humorous no develop to ba phui me change when we can say therapy go diagnosis go mai ki kana sing che akhoi no matu sinak to ne aduna first phase second phase third phase do dingi di khina sinabi ya de ko aduna yamne fd gi food drug administration yam chaw le ba singa khuni selection ya na te ai si ma hajegi hujik se ozana lebiri se india gi primary institute baba atomic research center gi chemical division ni uza masida leiba matam da ozana sangyeng sangsing da sangyeng si sum torkum matam do kitang challenging oiba leigdi uza kitang tapi uza ai su ko research je baba atomic research center sai kunu sure ko ai su phinji to atom divert to ko myam diversity haida ko khoi da nanomaterial ko magnetic material da adiki optic da ko adiki madiki sina matun da
flight drop mayam to ko khuji to cancer therapy mathak to haje ko khoi ki water si khoi ki ko ma molecule changal ga khoi I handle product to ado I dedication minus I handle stable wing ko water si particle napsal matam ko adigi hari particle water si ka minus 50 de please do one ko sumaina khoi ki phaja ba adi khoi da mana high benign particle si rare dot maintain ka to da asi si rare dot to budni ko phang mi am ji sumai to ko tam ko asi gi khoi ki ka ni light emitting dar on sinia ba ko light emitting khoi device na sina khoi ba sumai am si adi da tana khoi ki cancer therapy da khoi ki cancer sen hapang am ba khoi ki ko al khoi da mana khoi ki drug se drug resistance of cancer ne am ko multi drug resistant negative ko mo je triple negative ko refractory ko ma si gi si rare dot to sila ga ko rare dot ta sa khoi targeting digan hapaga ki triple negative drug khoi drug sina ko drug doxorubin ko sis part mo ne chang ya da ba je se khoi ki target ta ga chang ba ya ba puthui ko sumaina khoi ki to ba khoi ki phaja ba khoi ki ga ni ko da ma khoi lemon scattering ga thok pa lemon scattering je to pa de sum thina ni ko lemon scattering je khoi na ma am hai lemon pixie lemon intensity is much more weaker than ko cytase intensity pi ga na mayam lemon specs hatron ko adu mo na mayam sina adu ba ta ba hena to khoi to pa dam da second order of my cytase intensity natraka first of all the lakpa dam da lemon peak is intensity more than of the excitation at opposite lakpa iti mayam lemon peak ka si ko da lemon peak is very very weak high as compared to excitation intensity adu kalumba adu opposite lakpa da ko first of all natraka first of all the sante peak se ko 600 of the excitation intensity sina dam da half lakta 300 of the sina ko adu da lakpa dam da my lemon peak si ga ko lemon peak sin hene stronger ko excitation intensity adu mo ko na 300 excitation tor ga my second order adi kana khoi 600 lakpa dam da lemon peak se sina stronger ko kana excitation ko adu si da haje ko za hujikse uzana bhawai to research center da rare dropping si to matung da hujiki brahman effect ka se akhoi gi yamna minimize or pugumba thengna ko si za sumain to duno za tung da hawra iba manipur gi naha sing si da za akhoi gi nanomaterials mayam mo tong re research oidana ada nanomaterials si da hujiki uzana yam kan akhoi na focus to riba maybe cancer lying bada adu da sunatana akhoi multidisciplinary si da lak matam da kana ga da rare dropping si toksalo matung da yamna world si da changes lak da sing si da akhoi gi naha sing si da kari opportunity lo hobu yage na habi matang do za adu si da kitang thambira za sumi akhoi na aina je hajeb si kana da right si gi matang da ko da akhoi gi researcher high tai ko research man di kana BARC MAC di sumne gi mai project to bi ai ko project si gi so de mai initial research to hamba da ne haidi lam di sum ba lei da khang le ha ba to opportunity me am le adu samai kana program le state economic fero ohum sin ba ko khoi nasi international science ki insa moi ahun pula sinbele si sai khodegi moi na october da be sai da thu si gana se moi ki advertisement adu thu ma tan da moi ji free oi pasa phangan adu even assistant professor ba lecturer for puri college ja sin sa pe just tha ani gum sa hambi tha pain hajabadi kana de sa sing sing je mai ke mai german tha bi dot fellowship to japan da tha bai mai be fellowship am le khoi ne so PG mu da su adum PG to mu de su dum ba pan cha ga research to bi ko exchange to bi si wa haji yam nu ngai je ngasi chillaba matam kai thopi duna Akashvani Imphal di studio da lengsin biak duna ngasi science magazine saru ya biramba Dr. Raghumani Ningthoujam bu aroibena amuka thagachiri khuljari orjari riobu Nanoscience ki Kaanglonda rare earth of nanomaterials amasung nanomaterials na cancer Layengda Mityeng Changlakpa highway hiram sida Baba Atomic Research Center Mumbai gi chemical division da scientist ji oina thopuri ba Dr. Raghumani Singh Ningthoujam ga aikoi gi mihut Raichanda Chingtham go unadunu wari saba tahan jaki baga loina na ngasigi science magazine lanthokjaba matang asta loizari mathang lekpaw pokpa numit pungpham asimakta da amuk phangbigani Science Magazine.